ke citi ke bangayo through WhatsApp dan bapak inga hadum tanga option ngam pagyo citi de mas yo I to citi ngana glenga nga simkian ala ong yi kamsa secretary jongi bak ya coordinate bakki hadin bla ekran bakki kila kwa ban pelong meeting sepo asam sekoti tengah om paling pelong sekoti da khat no iki khat gi shlong gi tre ban mo da gidan gi wan shlong mo kan share mangai meeting de bakim tre ban mo la tombit ban pelong no po syak RBJ sini bakki ni ki tribe petrol pump bakki ki tankar union bakki ni ki oil company IOC lantai Assam Oil kini don lang kan RBJ ke meeting hopefully kini meeting kan sa laban solve the problem cuki kat kumba yo I hagi newspaper mata kesninga yo I baga jing kem jong itu ki driver kini ki helper jong ki kedai bedan kucing titu yo kompenian adin baga police pela great ya kawai juga Facebook riboy lalap yi seki sebut man pensia nangalian dengan apa don sisa kata kecing tu hadin mungkin dayo ik report kumbulong mentang pala panong masya ingin don meeting ini discourse ini discourse aku jadi day bagi amana po district administration mungkin don meeting buat ngapo hasil na riboy buat ngapo police mungkin ila represent juga don lang kata meeting di nangalian jongai kecing kerman jongai mungkin lah stop ini kadang don bi kata kajing syasin bala khot ikren kan don bit ke resort dengan poin dia coba bahagin ngati ka kermen hido ngata sin ba ikren kan poin kajing bahagin pula dah kaya bet ke strike kan biar ngangan ong bekan biar ngila ai ban solve ini problem nama kam diga belum icor kan penginang lah